ada nang kana bismillah waktu na ibarempeng eh. Tita malan ni tama natiro hati ni mata. Iya to gare ikasma. Kanya wasile mamaling-maling. Asli aga pale percobaan. Oh, berarti yan narita la manusia planet. Percobaan. Oh, percobaan. Waktu na gare iro ibu ikasma. Abu mi gare mapito namo nanade. Oh. Makon meron niya gina, na suko. Mapito mi ba na matelalang? Ya. Dei koci. Hei. Mato amana no tu may ngamay kaja mencari teh padata atau majata apa? Ni gaji padata majata apa? Iya nak biasa gibah. Adi aja mingerang itimon na lasay na. Itenging itu basi baisi. Mau foto kimi tele na boteng orane na ala cetane kas mana pubene coba na kas madega mantra elok kawin. Adi itu kanjak na kasma teh kan aja kasma nda nama pitang tapa mundi Pak Sipolom itu kasma Endre toko Mercedes pendre jualan apa Yunda Haji Anca Mahendra sini de ya anak aja ke pole mondri umur 32 pole yolo lah 20 na pitu manang kaje tahu kaje iya galongkong lah nanai agak boleh kau kena tahu siga pagatua nunnya agak na tua memang nih onak pura katian apa salama ikas mako bolu dua manangkah soro to ku alena wala pakan jalan alah aja kanjak na je ikas madi bae magai menre toni parakange ya mana nih lo tayo rumah tampu kemana nih sapa nah iya ya keluarga pole pendra sai masih sekolah iya alhamdulillah maca toje aji kadi lopas 10 ya pandera metoy na pita malang etapa ko cilalang oi eko eletong eko idi mana ngokoy mere na eletong ka binata man ni wadi tari maka daman ite eletong na kabum binatang ya kemako je modele na bene pada Mercedes yang kan nyale bunuh diri dengan jago maka mu taipa mu mana kamanya je tahu 30 itu ngumuron dia pada paja seru matana aci kan japa karo si bola mana ngili makidi aso kirun tu bantuan apa dek paron apa lah masih nyawa na miti tahu bangsa anak kasih tabung gas 15 kilo kanjak na je modelnya ni kasma ya matobiti ya matobori kegaya le moto tuh biti le moto bori sini di ya puji tu Mercedes kasih degago di yelle iya tahu suku-suku alhamdulillah Cina aku sak dimpuno Dores ya pokoknya pu bene matu ikasma ya waga je iya mana kamelo kanuno uno nih degaga cule-culemu iya na je rupa pikir ka sila ada pesapa bangsa nae iko magato si kompu bene kas kupu bene kasma to ya malam pertama dek jolo wale tawaku ya kay upatame jolo alati toga tu alati koma como moya alati eta mana ya to siya sa poko ang kadale ko siya la Mercedes upanyama-nyamangi pekoy upendre ko makana pada usuro ko liso mana memang nih wa biar no upasel ko kambar mo koro niga ana unta lui apa na ya po ya waktu kumendre makasih baik kasma pari kantong-kantong sapeng bandara wataru ya beramasan ya di sumana apa si wala mapada mana tuh amputu saping eta gatu-gatu sabar ko kasma makume ko maja itapay sapo aja macay wajamu deng ngaji mega maki mande panasatasa natasanya kayak itu nanti itu malae nang jero lalu kak tepa oko kariango makanya kak kepetak gatu-gatu ngikas mah lah imon ripiero ancuru itu je hebat na jika dir mangacara na pasi puluh malam to maja etapa na mako memang anda dah nak sidi ayo anang kaje o talipungi mo na jadi anak ko beraw kada ka de ngaji magi de talomay kade wis na makade de ujok ka pa
de kakak kalau may berhalangan ni. Apa ya? Ah, iro kapala may nola batal itike na. Jadi? Jadi apa dia na jadi mali. Oh, dia betul nanti. Iya. Jadi dia najok tadi. Tadi. Mercedes, Iya. Dores, Iya. ipasibahay mato lasay ito. Iya, Ikas na, si di maponcho, si di malampe, timuna. Iya. Makanya mata. Iya. Apa ini serba malopo mana? Ya po dia ko taluki de gawa de yuda. Dek toya tersinggung apa iwajak moka. Oke Bun Dores, Iya, Bung Haji. luar biasa pengiring kita juga dari Golda. Iya. Salah satu komponen musik yang tadi dengan musik-musik lirijai, gambus, Iya. kasida, semuanya serba ada. Fala masa muqaddimin ang kamal mas. Iya, Ang kamalan ni musik. kemana semua? Ucapan dengan kata-kata bahasa Bahasa Arab. Arab ipasado ipalepa. Ipasya di palepay. Iya. Si bawa ipaboroy. Iya. Aja. O tapat dali ya, lipa asli kak. Akhirnya. Selalu mongkah. Iya. Oke Bun Dores, kita Iya. ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. di pagi hari yang cerah ini, Iya. tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Iya. kita akan diberi kesehatan, umur yang panjang dan banyak rezeki. Amin ya rabbal Alamin. Karena kita selalu banyak bersyukur, banyak bertawakal, banyak beristighfar, banyak bersilaturahmi, insyaallah cahaya kehidupan kita di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke Bun Dores. Iya, Bung Tadi Tali. sudah menyanyi, saya sendiri akan mengantarkan dulu 70 lagu berturut-turut. Silakan Bung Haji. Ah, Iya. alale ko na jolo. Iya. Sorok malan, lo malan na jolo minum kopi. Itu je hebat na kopi na cilalang Oh, luar biasa. Luar biasa. Kurak golay, Mage. kurak golay. Dek, anu neto sih ya macam ini kok ya. Ah, Candu nami megang candu na sana. oh. Oke baik. Dan sambil kita menunggu Haji Anca Mahendra akan juga tiba dengan pesawat M150 dengan nomor penerbangan Boeing 7000 liter. Sebentar akan mendarat di tempat ini. Oke. Oke, satu buah lagu yang berjudul Sukton. Sukdon. Ya, satu nomor lagu Sukdon. Sukdon. Ada pelajar juga di siang ini sempat anak-anak dari rekan kita musisi terbaik di Sulawesi Selatan, yakni anak tunggal dari Bung Sandi, arranger musik di Kabupaten Pindrang. Oke, satu buah lagu Bugis. judulnya. Karena memang saya kebetulan Sukno. orang Bugis, lahir di Bugis dan insya Allah mati di Bugis. Makanya saya membawakan lagu Bugis yang berjudul Lagu Bugis. Saya lo noman rekonro Pak Puran itung peres tekanamu Pak Datu total lupulo nahe lo no. Oh pasating nyanyawan apa foto sapo puran ni kamu soti Pak bisa pandai puran ni manuku tu Pak bisa pandai kau dia pakai gambar iya mau jadi dua jami Sukuton nirang ecinakan Rialena ang kasih saradang
spesial buat Bapak Profesor Dr. Insinyur Said Liu, salah satu Direktur Utama PT Maju Mundur. Ucapan kami selamat datang bersama dengan penjual mie mok di Pangkajene Sidrap. Asik. Ku ule segi dia minasako minasari de yolong ke sapwe. Oke, kita salada stop karena dia ngaji maka kadira laban jalan dia wakil aku kata maka kadira mina sako mina sari dece si pamasi masih si pupuran lino suku toniro ecinaku dia lagi hinangan kasih sarada si mata mapolo. Asik dan spesial buat lagu ini untuk para tamu undangan, begitu juga keluarga besar yang nantinya insya Allah akan memberikan doa restu untuk kedua mempelai dan tidak lama lagi akan duduk di kursi pelaminan. Dan insya Allah kami juga sebagai seluruh rekan-rekan artis dari Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Baru Pindrang, ucapan kami salam sejahtera buat kita semuanya. Asik. Engkau janji tangan puramu puadan tu salah datang apa reko boleh segi iya minasa minasari de jeri si pamase masih si pura lina suku taniro ajinaku rialena angkasi saradasi si mata isi kanjak kisama ni batay makelo masuli tu maka kacamata nila say colong ngompi sina soli ni wajara no makelo di nakat ta yan alah mak kacamata no sapo na masaimpo mo pitapamu Soli pa kacamata na paake. Terima kasih. Wingerang isa dengan ko pasarapang. Makay. Iro bindi maloli solo bulo. Oh, masa nggak nyarang ha? Terima kasih tuh. Tahu nggak di? Ya meto ko itangak-tangak boleh bener ngisapo he. Hah? Cari maka tuh biasa iku mana-mana tuh pak kuakan. Bak tuh timun model sendok garpu. Mercedes Hendrik Mercedes yan aja mesang. Kasma agak mana aja tuh badaki na cedek mo. Ndek noko sayangnya. Ya pita mana ya rumah tampu yang mama ni lotang kemana ni sapa na tomat tampu ya sih. Ang kajaroy kasma makana ka sila lumong ke kasma makana ka
kada sila loko. Makada siya ka matampar ang oje pole sope makada masimpo mi. Sa 20 mi kare sabu. Iya naro paleo na gande ko yo lo bolay boyo. Ya, Kada kan ni katoto gande si fugando na kedo-kedo ala. Wasang iti. Tapi kas mambo he. Sare na sumak bani ko bolay. Maka ili uceling kamera asira telok na. Kada kama ke je natalo sidape coki. Wala da si dosamu ya soy. Taroni madosa. Pak iwaja moki. Ye mitu nada durogi ko madosa to ni dito na kay lolong. Ikas maka je palero mak bal loko mo na salong. sahi. Wasa ni jero na ya salo kontrol 10 inci. Aci sahi. Ya, masila-sila ngaji ti ako wita di kadi. Makada kai mana matu ko capu asarena lupa imanang ya setai. Iya mana aku lupa imanang ya setai lupa rasa dia. Eme ko je mage ye si dia. Ko mage me. Nelo ko si bawa. Amak ko no je. Oh, iya, Ko iya, hame iya. gorang. Aji yang kani aju pasana tay mega pasuna. Ajo ka nasi na kumakoy. Aju Jawa. Ajo Jawa. Kuya Rosidi. Hah? Aju lada-lada. Kaya sa na jula dalada. Maponcong mi tabantalangnya ji pole me. Hindi na jala si Pak Dua. Natikni pemerintah si Polo. Yero ikas makong kadale na menre makasapo. Amoro ka pade natuda ko karde kaderae. Magen. Ipari kanto mi bawa. Ya. Napay gatui ko sa depe na banda pasawai. Kasi na bagasi mo taro. Tanikas mayit. Kanya. Napasa sulara na Hindi na jala. Ha? Hindi na jala. Si Bema to achero to. Si bawa kaya aci. Si bawa kiri dah. Iya. Iya. Pojak bangsa nana. Malopo pasuna. Lapor ni lagu tadi. Awira ni. Ya, mo ni. Ya menjampang gimana ngero. Memang. Ngero terlu. Kasani aleku lewati tijati. Idi tone gae. Iya panu celeng. Iya panu jumpa. Malaga tu bini. Ada kosan roen setengah Malaga si bawa biniku. Deni mau pahami agak palagai kan kairat namu pakai. Pita itu ya. Ikai. Iko berani tega ada tengemu. Melanang wasa alun apa bebe. Dampangi ka ludungi turang kowe. Kudu mo palisui narepa natu uluku. Kami kaluti loro. Tonton bulan sojo. Ajamu ajami. Kona pitauri ko benemu. Kasani aleku lewati tijati. Moya. Idi tone gae. Iya panu celeng. Iya panu jumpa. Malaga tu bini. Ada kosan roen sekak Malaga si bawa biniku.
Taruna malaga Kosi bawa muki alay rampinamu pake Ano nga pala upakan? Caka Ada gitu? Hey, man rezeki kurang Itu berani tidak ada penemu dan dalam puasa aruna pare benemu. Ada pengikat ludungi aturan tewe Palisu narapa matu uluku Talu tiloro mutong ko purane sojo agamu ajari kona pitori ko benemu. Kesenianku mewakili si jambi iri pengadai Ia kamu jumpa Menlaga pemene Pada kesan roe bisa tak malaga bawa meneku Dek mempahami agak palagai kami terang kenamu kake Oke, terima kasih Mercedes. Iya, kata pakai Ji. Nagapo isiku. Sembarang. Ya. Baik para hadirin dan juga para undang yang kami hormati tersebut serumpun keluarga besar mempelai yang kami hormati. Sebelum saya bawakan sebuah lagu, terlebih dahulu saya ucapkan buat kedua mempelai dengan ucapan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup yang baru. Purna kejar mabir salah. Depa. Depa di? Iwan lupai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau mau pada Depa Haji? Aduh, makan aja dodong. Jadi buat ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu masih takut menyandang status janda. Iya dong. Haji, engkau patal lupai. Agar Ilo terima kasih toki aku Haji Kadi. oh iya. Tak lupa juga diucapkan banyak terima kasih buat Haji Kadi karena beliau sehingga kita sempat hadir di siang hari ini. Kumpul iya. Kumpul iya. Dores. Maka dai mana janji itu Haji Kadi maka da ikong kami lo terima kasih matu wale si aju dua lorong. Aga Aju sepu dua lorong. na pada lalu kaya maka da Haji kaya agar rupa Haji maka da podaka kami lo ke maki buah pangka nah agar rupa Haji nah ya apa tujuan mana ko Be. Si lolo tukang nak abang. iya terima jadi Wih, maco bene na tukangnya. Ya pe Haji dek me matoka kasi min lo aju cek dek me pa me kami lo ma buah pangka 5 lontang. Aji hanca. ye Ijanci matoi ro Mercedes. ya Ya ko puri so mele iro jue. Yala ni ro bure-bure na napitempele ka matana. Wasang hiburan urut. Dores jangan cuma tuh ini Aga. militer motor De anu kasih acap-acap yang aju mimi buru nggak beku. oh iya aja malah dari muja itu. Ih. aja malah dan mau jahit anggota Najiriah Jadi. Ternyata gaji permapis sakelak dah. Agak jitu dia ayah usah persoalan ni. Iya sinatu deh. Mado salah dak ko jitu ko iya. Iya ke situ temari kagak. Elo nga ka sayang. Iya jer deh janda rentu dulu. Janda runtuk nyarang. Kayak nyaran deh. Keren. Magarat tak matau pala lasai ko'y pikiri kini. Ya ko din pikiri Ko din pikiri kini gaga. Gagarot ka. Pada mi kondi. Magay.
cantik mah tuh Mercedes itu kan aku pikir iki. Tapi Tapi kok dia pikir iki. Deki gak kesempat pikir iki. Pikir kita nya hawasan sama cinampa mi. Adi. Iya. Iya, baik untuk kali ini satu nomor lagu kami pilihkan. Aga si tuh. Nasu-nasu capui kopi. Ya, berita kehilangan tercecer satu buah jumbo berisi kopi. Alamak deh nak mata nomor asing mah. Tania uluasan itu. Waseng mata nomor Mercedes mak deh nak ulun nana naik gondolo. Bang kata si deh. Moni. Hai makun rai. Asik-asik. Magai. Iya toh si Siti. Ria sengi anak darah. Iya toh silagasi. Naria sengi duda. Iya toh si Condeng. Ria sengi janda. Hai hai. Iya anak darah. Hai hai. Iya Kalolo. Perkenalkan Kalolo. Mercedes. Asik-asik. Ikan lolo na anak darah. Bisa pemimpin. Janda na duda. Si kanang memengi. Duda, ia memang minasapa. Iya makurai. Hai hai, iya burane. Iya kalolo. Magai. Kamu biolina. Iya toh si anak darah. Mata dak mau pipon Cina. Iya toh si duda. Hehe. Erek papo dina. Iya toh si janda. Lagi janda. Masa uni kalena. Hai hai, tanya toka janda. Hai hai, iya kalolo. Kalolo sih. Asik-asik. Kalolo na anak darah. Bisa pemimpin. Janda na duda. Si kanang memengi. Kalolo na janda. Wedi mutus di Bali. Anak darah na duda. Ia memang minasapa. Iya makurai. Hai hai, iya burane. Iya kalolo. Lagi kamu biolina. Iya toh si anak darah. Malibutan lo ipon Cina. Iya toh si duda. Magai. Erek papo dina. Iya toh si janda. Lagi janda. Lo cani bauna. Hai hai. Lumpur darahna. Hai hai. Taisangan ni besina. Hai hai. Masau ni telena. Hai hai. Repa ni bosina. Lumpur darahna. Mana pi? Taisangan ni besina. Tahun itu? Malokong ikalena. Lutui bosina. Lutui. Lutu bosina. Berarti meresoi. Dek. Mage pele. Purai balak dek. Alah. Geto na los. Hah? Geto na los. Dek. Geto. Pusmi.
Liwa itu? Ah, ekolosi. Dene tu naman ni apo ko pusi. Iya. Mak bati bosina. Elong aga si Mercedes. Iya. Mercedes. Iya. Enro ko. Kakaji. Lupa Wah, ka ni kay. Makacamata ka. Elong aga si sayang. Kasi janda na. Kasi janda na. Tak bulu boy. Boy. Panang kay rite makilo mo. Aku kata si misi mo matu ko iko yaka wali kota ko pare-pare. Insya Allah saya suruh kau ya terpilih wali kota kau pare-pare. Iya. Saya itu membangun infrastruktur jalan. Iya Ya iya. lalang ede panapura icor mana tuh pitu meter tanrena. Iya. Supaya menyamang itu lo Kalimantan iro matu tasi icor mana toy. Iya. Untuk program sosial seluruh janda kena program gratis. Satu janda mendapatkan suami gratis. Cici. Tapi ko matu sila surang upatama mana ko panti jompo. Iya. Maka mero misi mero. Alhamdulillah. Mudah. Yang penting kang kamisinya itu bagus juga. Kato je sading mo podak ka sere naso. Maka da yanu mana ngero pak galunge supaya de nama berjepi tahu. Amo matu ite hele mana ngero pitahun na galunge. ya iro matu galunge si badara ite hele manang. Iya berde na anu tema bajasari. Seluruh jalanan di pare-pare supaya ibu-ibu amang iracikana iya taruh manang itenda tarawongan. Iya itendai mana ngilorong-lorongnya. Iya. Iya. Satu rumah 50 kelose. Bah. Hebat di hebat. Bah. Makumeko kampanye ki mak janji mo ki jolo. Ya pale ko dua mialik ki ka dua meto mi yule. Ya janji moy. Ya janji. Alhamdulillah. Karena janji memang wajib. Iya. Oke memang niasan na ibu malah kalau si 50. Iya. Iko matu sila surang aman ni ulang pula ko tarima rasking. Alhamdulillah. Aga ya. Tabunggas kepo. Masalah raski alhamdulillah Bapak Bupati kami baru ini sudah lancar semuanya dengan raski. Tidak ada semuanya aman-aman saja. Aman-aman saja. Tabe puang Pak Bupati kakasih sila surang komisu na masigi emak bola puang. Tanah nami masigi nonroy. Panrasaku tuh saya. Mau Iya jalan dengan sadiko. Kau wading iro wirin na batay iro macawe pole tasi timbun kasi nonroy mak bola. Syukur mato kak sapo apa guru pangaji mato itu ya ipakmu. Apa wani ka na baca yasin lah. Tapi kolete kalau pare-pare sila surang wale ko tanah yawana jambata sumpah. Kan jadi apa iro tanah itu 5 ali kila beneran. Oke Bun Said Bun Dores. Saya akan menyanyi dulu. Iya, menyanyilah. Saya undang dulu adik saya Mbak Kasma, salah satu artis yang pernah ikut di Liga Dangdut. Alhamdulillah tidak menyanyi isurumi loma nasu-nasu. Tekan loma kue. Mas sepatu gaji Roma jencei. Ya metode sapo ku tanga-tanga windo abg la deui. Mana kaje makundre pede tanga pede emosi kimitei. Aci. Oi, manang ka ikas mau utu namin na sepatu. Mau pasi. Tatoko la bandro. Teton na lo sojo. Taton ni je. Dores main ngaku aja 4 kula detik kasma. Allah. Wasang niya tuli mo pangi. Ini enggak mau pang. Aja 4 kula detik kasma. Magay. Pura ka tu napa salam aku pompa bensin eta ti 2 wani. Magay. Magay. Kada ka kasma aja mu kedo-kedo na. Ya. Lau buka mani jasu jangan apa lari ron apa kan apa pompa bensinnya. Magay na akan asa. Nasa ni kalapua. Sayang kita nyanyi sama-sama ya. Lapor. Wih, ndak macil lah kau jatuh. Pacuk kampak deke. Andre no. Misamo model sila na ikas mah. Aga. Tikungangnya kumangkoso. Maku agaro. Iya ro na gambar. Aja. Aga sih nakada betulasa batu salah. Aja macarita pompa bensin. Mage. Sarena so gandeng. Ah. Loka mali sa bensin ko motoro Iya.
Sumpan tari solar. Naseng jari geng bawah. Oh, Wah sing sumpah mo kuno. Aja pakula da jeti ko say maingay sako. Ya Allah, sebelum saya membawakan lagu, ampunilah segala dosa-dosa kami. Mudah-mudahan kami menyanyi selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ilodoko salama laguna. Ya, ilodoko salama linulat tu akhirat. Winda pede utang ako jinding di. Magay. Cak dondo. Badan ni cupako. Ini enggak si Jepang. Dek balik bola minta cupang. Kokoy. Aja si Joko aku tuh je. Sini kau sayang. Dek lo namanya dek lo. Aji kadir angkani kado tawa laki he. Kadoa. Ini manibawa mo me kimunui. Abe. Dek nak tuh aku udah. Allah. Adi, aja mamma elok muna ahin Kadoa aja. Macoka man ana masih tangan he. Enggak setan. Iki. Ya mau aja bui deh. Wasang ije rampu tu mama sami. Mana ka je? Karena tadi buayolor pamut. Maku ami kasih abeneku bang. Allah puange. Icawa ko kare kasma icawa ko. Lagi memang ni. Ketawa dulu. Windo amo aja kasih micawa masih satu. Masih sama guys. Allahu Akbar. Sayang kasih masuk lagunya. Let's go, come on. Masuk. Sudah lapor lagunya? Udah. Tadi lagu apa? Oke. Dewa pikir sapo masih rilada kak. Maka dia matu keluarga ya Allah aci garata namanya kamak bembe. Ningga bembe, ningga. Adek sayang. Ya sapisang. Ya. Baju bang agak rek dong. Allahu Akbar asra sih. Mantap parino balo. Subhanallah. Nyumban nak. Ini makan. Pakai lang jolo nureta pak nana sapi sang kasih he. sahabi qawli bi khata'i halulillah khum azadahu ahlaq. Aku cek muasang. Sakadia go pau sapo. Ingar raja rosak di waktu kumender Makkah kalau kamat tawa apa nalanya paringarang tak dem kita karua kilo. Hati-hati ko mak bahasa Arab kampus saya ko menyal. Alhamdulillah. Dek masiri. Keluarga aku mah tuh aja kadir ya. Mahayahalah wala. Mago. Kita kak yolo. Naji. Wala hampa hadim mo. Kan ini tak hawa-hawana neraka. Alhamdulillah. Ini ada penyumbang dulu ya. Ya. Kita undang adik diri dulu sebelum kita undang Haji Amca Mahendra Bersama Haji Ipa Mercedes. Nakanangi toko di. Iya. Ya ko iko dek nakanai ko Dek saya. tamacin na mala na coki. Ningga si nak coki. Aruarangan na he capu bagi-bagi uncit di bana sesa. Kasih. Nakasing ka nak coki aku. Ya kuya siya lay kasmay. Imagay. Malam pertama was sampar ni bawa na po salay. Tanda podo aja na. Ya ku di siala say dupin ko racu ko ni malam pertama. Ha? Dupin ko Ne ko racu. pinu nga racung. Iya. Pala ba mo ka malay cek dek. Dek gagi tu telah cek dek. Tak kala mui. Hindi. Gara-gara Magi- paksi pong. Magi paksing eh. Iya. Magi. Halo, papi. Wah, laki strike masih sehat, alhamdulillah. Ndondro ki jolok pong. Aga je mapiara coki mani je pae. Coki aja dek. Iya Coki bana. aja. Iya bana sih sepangan dia. Berarti makan jadi. Alah, susu gaje iya kempeng. Tania. Cangkune. Siga pagaburu jantungmu. Meneng ke jantung boro. Daripada timumu boro. Masangi kampengan. Paresa gede. Ciaka, Paresa nih. ciaka, Ano nih? ciaka ay. Wasangi. Maga ko timuku para kay maparesa. Ba? Ciaka. Titanu si matu anukku. Windo ya ko polerio kasma. Maga.
Boleh mondri? Boleh mondri kamu oceng. Agak setelah kamu oceng. Sapu-sapu meja. Daripada iku. Jampanya aci si baladores nah. Maka tuh sih. Lo kidi si bawah. Bagi meme ku jampangi. Ada. Ada nah. Kakasih nasi sakaro banget tahun riolo. Coba dengan nasesa. Agak lagu tak. Cuma kamu ya asik. Makuani kasih wijaya komelo mancaji tahu nancaji bangko-bangko. Ego poji nah bangko-bangko sih. Daripada kamu tudangi. Dah, ya mbak boleh kayak gini namanya amang. Agak yaseng, yang mbak boleh pegang. Agak meluk mamba. Ya koma. Agak Komaki modelnya na bene kan japa ya buat pacuka. Sinana mata papacuka ko sahi. Ada. Papoto. Tripo. Untuk setengah badang. Makan jamu tuh setengah badang daripada digaga. Ini gini makutu mandrek. Beli dong nggak beli. Tuh sih. Ajak kau dong beli. Pada kumanon tuh ngapelin kartu. Saya gini mana bawangnya. Matoi sahi anu kro sahi matoi. Wih macawe ini jantungmu. Jantung aja di No aja orang kima bulan madukina. Aja nama salah ini korsure lupa mano. Lupa nih Kasma lupa kah? Lupa nih Kasma lupa. Nasi kerja saya lupa nih Kasma lupa no. Polo kak sama mama ponco nih tuh. Aja kasih. Kan lepi matu aja enak. Nyama tuh sedih dores. Ajak nah. Tuh jadi ku pernah mak bene lopo mesi ku mali. Iya. Mak bene lopo melo si mak bento pance. Iya bang ya bene. Nah. Iya bang bene ku ya upasura di koperasi. Mana kaje 50 piro na lepo. Tapi ko siula man na lepo matu apa tarekan nih. Makan jalak iya. Makan apa cong ladang. Di jampo kita muna lo mata. Oke. Cik dek mo. Sorong. Kayak kaje kompoji ya agak tolena. Dia jaga iya papa dapar aja ya tahu saja. Iya deh aja pertama-tama kaya. Aga bu. Oh mangidangi ro ibu Beli aji. Oh mangidang lima foto. Aga pelik pur tapi kok tak mangidang. Pura mendre bola. Hah? Pura mendre bola. Lagi so. Maca ki mak burasawang. Ningga si sawangang. Iko. Mana ka masuk ka sawangang? Tanya sawangang la sana. Iya na yasa kasi nakana la sana. Ya li piso. Malang jo pampers dilala tutukon. Daya ule baki. Penuh si jehe, penuh si pampers na. Penuh si. Penuh dek. Iya tu kanya nih kasmo ko bolana de gago WC. Pampers mi tuloy nali. Iya dong. Ajijik ni. Iko na pala. Para mo sa dato. Memang tu kula dores. Ya itu deh. Pung aji kaya rupang ulupatura Taiwan ni polo Naga memang ni. Dek makutan Kala ka maberang ni maku. Dek. Mangga pala. Paha atau sayap? Paha. sayap na puji papotoy. Tinggal saya na poji. Aku kagari kasmen. Manu mak buluken dek. Masih nak kaman. Sayang. Tanpa. Sayang. Iya sayang.
Jangan pisahkan aku dengan kamu ya. Oh iya. Baik. Tapi nanti kalau engkau mati, Kenapa? alalan meloki buruk. Ada Ito, ti kasi malala piso yung tapa. tumi. Ada ti piso. Alang piso. Oh. Ano ni na macha ni ikas mati. Ang kana picho na ikas mati. Melo ya gaye pichoy. Melo ni matu lo man na chunachu. Agay na junacho. Aga. Ano matu itu picho mo? Ay aga. Pakai mata pa ano? Ano aga? Nalasahi. Nalasahi. Buwasan ni ulo. Ha? Tanda ulo. Ha? Tanda tulo sapa kan ni. Ulu aga. Salawo ya. Iko dia tu tepuy ya. Ha? Aga cek wasang. Mame dalak da makun rai. Dek, salah pa aja iya. Anak kecil Batu tidak boleh jampu. ngomong jorok ya, anak kecil tidak boleh ngomong jorok. Kamu itu masih dalam proses pengawasan dokter. Iya, karena kamu masih dalam pertumbuhan. Iya. Magan dia sahi. Nyelok mi kasih mancaji katoan, mancaji tahu. Manang kaji Mang sini katuk Aji dia katuang. mengganggu kiko doles. Ini pura malay na. Aga je muala. Dei aku purani wala cek de, pah jana tua. Oke, ini koronya menge. Ah, sapa ih. Nyamenga kamu sapa? Iya gaje borimu. Ah. Iko mana mitai. Pura je tagili wata kalian anak. Berarti ku koroyolo bori berarti matamu salah-salang. Salah-salangi matamu saya pelete ih. Jangan bantah orang tua, kamu berdosa nanti. Mimeng. Ya. Masih nak kayolo mo asangano. Sini kau dulu nak. Ya lo sih ko apa lo ko Indrek ke pa Indrek ke. Nape tu wapita siaga beneku hi. Bene pertama, bene kedua. Iya. Alhamdulillah waktu nau pendre ko duit pada 100 juta. Duit baru, duit mate. Iya. Ita gere bene ku sapo he. Bene pertama mata paparawa he. Bene kedua mata paparawa, bene pertama mata paparakang. Wah, daripada iko. Aku melok ki manya-manya mengipak. Tapi ko makiri-kiri ngesugan rusuh. Manang kaje Madari tabi kelima ule jalon na seso. Weh, laki makanya penuh racun na sojo. Magi? Sayang. Iya sayang. Dah, cina aku pendre Makkah. Apa yang lalo nih? Sayang. Iya sayang. Kanja pa ya belotasi. Weh, makan jati pertama anu nih. Anak laki makoro pasti leleng kosan makoro. Sayang, Iya sayang. pinungi racun. Kau seperti bidadari. Diriku? Hah? Diriku seperti apa? Iku mani bawang aja. Mana laki makoro? Yang aja tuh sampai wak bini aku mak pak. Kalau dua istri harus adil dan dikondisikan bagaimana kondisinya agak. Cocok nih ya. Iya. Jadi besok-besok kamu belanja. Kalau saya belanja sama Istri kedua belanja. istri kedua masuk di toko. Ya, istri pertama. Taruh kok Pak Balu. Pertama tega. Pada mau belanja cakar nih kok. Ya. Alamak ada nih lesojo. Nanti kalau arisan kamu ambil ya kalau naiknya. Oh iya. Kalau kimang arisan taruh kok bisa panen ah. Aku agak Tapi dalam beribadah kami tetap berjamaah. Ya. Saya imamnya, dia makmumnya, dia mayatnya. Iya mayana iko pati matena. Makasih ngonromu yolon aku imangnya. Memang. Iya mayana alena pati matina. Cocok nih tuh. Nyama aja kok mati. Magai. Magai. Ipari kanto-kanto miak dan ngeloledeng. Nah, sehingga apa manuk mati. Melo pun di kantung-kantung. Bagaimana senyumnya mesra kepada kedua istri kedua? Sayang, muah. Pertama. Diriku. Maca Tomo atua. Maca tomo. Iya. Iku bolanu. Dak witai. Jampak kulan Rairo. Jampak kau. Magai. Purani aja nak kasih. Iko melo ipake istri kedua.
Meki manyama-nyame re pake. Iya. Aku ama kere-kere ngisi ganrusu. Si gandrus. Ondro Ko Satiana. materi maki risang iri pake. Iya. Kong ko ipai pake masinya. Ketelu ni wasa pira tarawani li sumoy. Ya kita kembali ke Golden.